bazazi bitu. Parish ya Kagongo omuri Ibanda niyo etandikire yo kubyara emiti nko muringo gumwe kugaruzaho eby'obuhangwa hamwe no kujumirira okubishisha. Ehurregi etongozi izoba lya nyimwabazyo aishomero ry'abana eri Ibanda demonstration obwo Ekereziya eri kwebembeza emyeto. Enzuro kwetwire enshozi enzuro kwetwire emigero kwerengire ikatwara intindo ibyo byo nabo kugira ngo nyowe nani wariyo nandeba nani wariyo na nyuma bari mbashome paprezi ni ndeba ngo obuzunanzo bwitutiremo haza papa with Francis atusabire ngo kimombi ndabitara kumwe penitensiya tukatura kimombi ebitwine kwatura na n'iki cyo kutabyara miti na n'iki cyo kutarinda abahangwa nacyo tukitwara inka kimwe ombibi ebitwetenga kwetisa penitensiya. Okurugirira ha Reverend Father Akleo Kafero omwezi wa bwana mukuru w'Ibanda Parish bari akutebeka nsorteraniro emyeto orwatanuka no kwiruka kandi orukuza kubahweraho okubyara emiteji. Teka irizo twabyara emiti mingi kandi kurugatwika akibanzoma akatenda kubyara emiti kanana etikirwe aba academia project kandi n'abandi aba activities ingashi abakwatana hamwe nabo mu gihe Nuho twaza kutandikiraho ekikoreka mfade kiyatwereka itwe nk'eminyeto kutandikira desha batwereka ngo ekintu cy'obuhangwa n'ekintu kikuru kandi kitwine kubane tukuma obwire bw'amagara gitu. Nyenda kushaba nteminyeto yone ryaha n'abantu bona batwehingururize ekintu exercise yitu atandiko mu izoberi reka turinde obuhangwa bwitu reka tureke kutema emiti reka tureke kutema ibishara. Gasha kwa Timothy Mushabe.